And then to me and my sons a breeze see and I rehearse on son of pay and you do now about na choir reho near dear ya mammy oh to say Mister Humatin none himself how much me sorry and me sorry I am because social media maybe Instagram up and me who Adom TV instead of mammy GD said because there's no way I don't be posted there and you know crack it's me who Adom and I'm still oh so any other platform be cause bebre na de baba be kwakọ wi achi krasiji na nya no kre but Adom post ye na me Adom credibility ni say de gina ye na so no ha ya rehosem mami na no ya hyperk ya so wokosi o mampani da de ye no so ne nam ya me ka so kwakọ yi number 3 na 3 je say ti na animu hye ba bi kura ye no so no say obi ehun say ye 3 eno ano no eyeja oba ene won kronkron ti ye sa voice no wo ewo Aisha ye hoduma Aisha be voice no oba de fa mami kra ensie ye papa na wo obi a wo mu se obi anu se mame na suku sem no ankwanim na so ba bi a o hyasie fiye ne ba bi obedu ne Ghana ha hwan ni mami akua donko so atiase ti no oye ho buka e wo se esua Roman father me ma shedding kese pa wate Roman father me ma shedding kese obade en fa ma me kransie yi enye no anan me kita the manifesto book ya che say make up na me bo hu da ro ka cho man for running mate shada ebre me manifesto di che say ne booklet me na ma me bo hu da ro so montoma number 3 so but the obade ne pe na wo ye obade en fa ma me akua don kokra ensie yi amen Amen come nim na yemfa da obokata no ensema ewo ha me fa entoa so na CJ de kokokoso ewo boko no mu sei o ma hye kafi wase enra enwumre no nsia ekosia no pa no nsia untumi mpia bonten sansa wo hwe se de tete asa na dwo no ne tax no ewo so pa na bambofo ne asrafo no so no mayiri mu pa ewo eso ho no a wo mo ehwe eho asama kanra nkrata baye na panyifo so eka wasapa is boko de ekoso no ene nyan ye besre ye nuan mo mema ye kununom ne ye maame no we kra ma no ye na ma no kra hu nimu saa so ahu ese nipa duo no be ko mema ka ho so ba ye ono wote ne ba bi saa mo nyama mo keke kra mpo no enye ho mpo no wo hye so ahu ne akofode de be fode wo yesre mo eye nipa nkwa ene ye ka ho asem saa no obi breadwin obi otomani die ene ye ka ho asem saa no tie nuan ma mo boko no madaro mo fato no to wate mo fanto ho na asemba na te se den kra ye nipa ne ka na de wo honom no mo kana asumdwe nya adwuma medamase wo hye asemi so a naba asigri abugragwa azuka yo to so mienu boko naba ni foni na eda asemi ho ewo Ghanaian Times animu no na sije wonim sade yakoso ma chebedwa fie no so no abrante ba kwa oye businessman ye mutete eno no so de akwakoto high court to say ye MPP mrasibejafo no anamo a wo mo eto peso mo recall parliament no the worker no any say high court no cheson fata bonto so or the injunction to so say omuntumi ma speaker recall parliament no kosi say asem no the Supreme Court no wo mo betena so aka asem na wie no obi ahunu ba bia asem no eda anasa sam mrasibejafo enan na ye koma asem no ba bi omu gina isan so de ni susue mu no speaker edemran pepepe na eye adwuma Ghanaian Times ebo no so hu emu amane na enra na ye mame ayokobotwe obedru man Ghana mu mampane akufuado ne chief of staff ene mpanyfa hodo bi na ne omukosia no amane moni adwuma amane tinkwa sei ye boni din a oyo Commonwealth secretary general onye nipa toa wate o man Ghana nim wate o mampane akufuado anim Ghanaian Times the bokrata animu asamnie na mede wo ekọ manimu so ewo daily guide mu a amane na ewo ha sei no eye asante mantemu na akọ ma asafo ahodro mu akandefo CJ omo nyina hia adwindwin enwomsua ho omasem mo ekane se ensakraye a yewura ya wose yadutwum ene akufuado aban yi ede aba ewo enwomsua fam no omagye no awo tu omanso be yo mo fam de bi on betumi de aboa se sansakraye na aba enwomsua no ebekwanim ebenyini na atena senso ache wo hwe asafo mpanyifo bi ekoya na most reverend professor Daniel Yinka Safo eka ho Archbishop Emeritus yo no Anglican Church waka ho bi Archbishop Dr. Divine Ajiman Badu ona ye president ewo International Council of Churches
and Ministers of Great Britain, Reverend Messenger Louis Tufuo, Vicar General, Catholic Diocese of Kumasi. No, so to say, I saw for the Omo draw some Bodia, Reverend Samuel Dujefi, Asante Presbytery, as Presbyterian as Afono, Ghana, Okahon, Apostle Emmanuel Kwame, Asiwa, Christ Apostolic Church International, Right Reverend Samson Obia J.O. Methodist Church, Bishop Dr. Divine Ajeyo Calvary Life International, and a Reverend Edward Nsia Kakarim. Any asofo pino a eka ho eno mko share edin komo no free senior high school nkomo de ebaye omu nyina agena wa tu eso mo taye banyechi ewo enwasua efam edan chance oti ahemfo honom no eno ma declare support omu de matitai ama Dr. Mahmoud Bawumi a otu franka ama MPP eho asem da ha na CJ daybreak asem obai ode baye de osi police for chief murder police for chief murder. Sena no kwasi da no mo kese na ye kwasi dae. Okay. Na ye se emrante bi a omo hyehyɛ maske. Ah se so mo ye police fo, so mo ye vigilante fo, so mo ye dien osije, obi anim. Dia je so mo te ya so ma kwakopie mu ewa bene ahemfie. Yes, nye police fo na mom nan eye ntientie wo hodo man kanya sem papa. Je se no hwe mu pa dia dia dodo na ne kofu. Yes, on be sa ohane aduon be 150. Na kwabo sa bene kro ni mu ni abena ahemfie hono ma na je se mu emu worem. Eno bebre na no fresen ka be ya nhwehwemu nkoso. Na ba bia sa mranti hyehyɛ mask a wo mo ne nam hodo no nyina ba bia mu firi no empanyifo mekire. Na police fo mo ho ye ha e wo sa asem mu a daybreak edin kyemu nyina no ato ha no kama sinye de medi wiama no de ankware ho sema asie wo gwa electoral area New Jaben South Abrantia Jeffrey Point assemblyman a ono a carpenter oye carpenter na wakwakodi assemblyman ogwa na chesaja ne manfo ho do ne adwuma asom opeso osom ne CJ wakwakofro ayi street light ko fixe ama omanfo no na say shock no man tebebo from say pan man force so ni mu de ne kopie mo Eastern Regional Hospital a Jeffrey Mpo ahwe ne nkwa. Oh, assemblyman no so a carpenter say according to story no oni new de bia wo electrician adwuma ba we no so no say electrician adwuma ni sa akoso ke na say waya bi mu no koso ye say de ne ba ye o jafa ni mu a abrante ahwe ne nkwan na ho be ma woda eye de ankwani mu a CJ ho be ma woda ha say ya nti wosom ne man ene e katafeto so enan na semida nti da bokata no emu amane eno no na CJ me di wo ewie answer na obekọ birthday ni so no me ko birthday ka me di wo kogomu central sa wo ho wadaroma okay me di kogomu central na enra na me mame na na yia odo na yemra sebedwane wo hono mo eno sanso ye deputy minister for interior yes ye mame asi police dan fe e dia mo manfo wo gomu central ya chese wode ebesom bambo semese no enkenka ye kwa batomu no ye bambo security na hwe project na CJ mame mo ono abuna na yi na baso adwuma ne dia waye na da Facebook no inti Ghana Police Service ne edan kakra konkro fefefe na esi heya wajamu ediama wo ma enra na chese wokokro ni mu akoye nije nko a waya de nti mu mo hwe Facebook ne da hai na nanom na ekoyi so obi kra na age na adwa yo CJ na ne charge we friend charge book na pink no so na kwa na ye church o charge ni wo no and the devil ya chese aye foforo kwa nkonya wo mu nyina ne ade nyina bibia ya foforo onabo waya de gomo central so de bia me ba ya me ka chem se ba bia oba bia ejina bia no eye ma mienu a munchu so oba ba ko fa ba bia eye oba ntime de me koso wa preach ya mama nti gomo central mra sebedwani honorable nana eya kwansa nyame onsa ne ade fefa waya ma manfo na ye bebre ka won konye na no ye ko hotel bi ne bisisi ho the police fo anya na esi cells ho no so we police kama na umaya mamu no tibuko mu so ayesem a mun kipu no se ya maye efie nice se na ye ba na ye mame yi na eba na obehum se adwuma na me ye no eguso tiapo eguso jane na so gomwa oboase na wo monsa aka ye police station no na wo gomwa central okay say organized labor wo mo ebon training so be strike over illegal mining ni ade
UTAG for there wamu jina mu twinkan say but krata abeka mensa na pay ya UTAG a suspended wamu strike no on illegal mining wama suspended na mamen kan krata no na you enim yi na men kan wama suspended ba say mtimi bisa wase there be Adetia, what's up, Bisa? And then the University Teachers Association of Ghana, UTAG, wishes to inform the public that effective immediately. Let's say, we have decided to suspend our strike action addressing the urgent crisis of illegal mining or galamsey. This decision, while difficult, comes in response to the widespread and democratic vote by UTAG members nationwide. Our ongoing campaign against galamsey has been driven by its devastating impact on Ghana's environment, water bodies, and countless communities whose livelihoods depend on these resources. UTAG remains unwavering in its commitment to efforts to safeguard our natural resources from the harmful effects of illegal mining. Last paragraph here. Suspending the strike was not an easy decision, as we recognize the importance of the cause we are advocating for. We understand that this may disappoint some members of the public, and we do not take their confidence in us lightly. However, the current circumstances in the country, as well as the interest of our students and their parents or guardians, have made it necessary to explore alternative legal avenues to address this critical issue. It's a long one, but me debate you. CJ baby, a professor runs for jump will be a mechiano. Na unyana bomodi and nyano mama nebisa ne say strike na o ma suspend no. Galam say na to na CJ wadaroma bisa no mama. Bisa na sa asemi. Unya also unya ni interview na ubisa mama. Because yenim sana for a good cause. So what you say? It is a na almost suspended because you fight here we and now say it is saying CJ Bomodia Emma Mena. I told them my poem make why